تماشاوان برز یکسر از برای خوب بدم میوان خواه چالاکوان مصطفی شیخو کو باوی که زندی بمرای برز مصطفی دم باش سپاس جبو بشتر بوناته سم جارن مهن سر عفرین هم دخوازم بتره گوتو بیش بکن یکم او ملبطه کول باجار کوبانه راستی تقین ماینه که هاتیه روشوان چیه لکیجان دفره ماین به واندا تقیا و دخواستم برای خوب بدن کیجان دفره دم باش تو تمجبان هجار ما مستهجا بله کمال نشد دیروکا حشتی ده هزار و بیستا چی کوبانی جبرگو او اندام که جبهیده بو بارا شرط کرد و بان را آلی او یعنی خدمت دکرد لی جبری به بچند هیوا جبر روشوی دراوی گو از نکارم کار بکم مجدد شکوه کار لشکریه بردا از که هرم کار سیویلیه و از که شغل خاصه کن جبری 22 ششه یعنی بری بمبه وره پقاندن دو 15 روزا وی برفه خدا ترکیه پناخو چی ترکیه کار که شغل که خاصه کرد لی درک مال شغل دی به $200 $250 هیوه و جهجی بلاش زیوری وگری کوبانه گذرم زاری خواجی و ملبت خوا بینم جبر کو شغل دی گره به شغله گوا بعد گرن 22 ششه دا 100 دماس به او کمال لپیشه دمشه یعنی شغله ما بینه وی ملبت وی پیرکا وی شغله شست هفته متری تنه بو وک آگاهی گشتنمه معلومات گشتنمه زناری گشتنمه دبلنگه پیرکاوی رولا دا بمبه ماین ته پقانده او ماین لکودره بو برز مصطفى ل سر سینور بو ل روجاوای کردستان یان عالی ترکیه بو بله او برس گرک گرینگه او ماین هات پقاندن لگنده کن عربه لآل کوبانی yani derbazı alin Türkiye ne bine jibergu sinor divarı bilindi duvara hin derbaz ne biye lekun yani avmayın apyede ne geçti arde Türkiye bale Sedem çiye hevjin hatiye girtin Sedem biraz بله ابتما و دبیت تن آجانه تو به ترکیه را پرستن تو به میته ترکا را دستینه یعنی تو به چتن به اپازیون را یعنی به اپازیون را دستینه عمیلت خاینت کوبان بردایت در ترکیه بشاله اوج زلام دبیت فقیرم چهار زاریمه هنه روشامن دراوی خراب گلکی خرابه او لجوخ الگند جوخ مالا خوا مکبزاوی هبی روشاوی دراوی گلکی باش بو لی همه تجشون خواهشتون چون کوبانه جبرگو تکلی به پیادرم. نه روشا مالباتی چاویا برز مصطفی چند کس بریندار بودن روشاوان چاویا چاوا تینه چهار سر کردن. ما گلکی روشاوی دجوار طبعا رولایا لنگه ویاکی هاتی قد کرن و لنگه ویاکی برینه یعنی لنگه دنجی برینه یعنی و زاروکا و آلمازا کمال عثمان 5 سالی اصاب یعنی برینا و گلکی زحمته yani او هیچ هاتن سری وان رولا وضعی باش yani حقلات لی نکنه بمشه بسر چوه نکنه بمشه وضعی نزیدتره بله وحیانا بابی جحلب چی بابی کمال نشط عثمان چی کوبانه لگلک جیوان گری گوتن کمال نل جمعه کمال من ندیه باشه کمال جمعانه باشه برز مصطفى مجارة كدن إيرو ترمي ولاتيكي كرد لجند مارتي هاتو بوديتن أجر تو هناك جمرة بحث بكي بكورتي كا تشيروك تشيا جكنجيفا وندابويا ولجوري آجاهين البردست ما كراسي جفان هاتو بو باشه كي جفلي خواربون وشاوا يعني ب شاوا هاتيه ام بيجن جيانا خوش دستا يان هاتيه كشتم بله مامستا او ناویزی عبدالرحمن عیسی و احمد قلیچه عمری 50 سالی جگنده ماراتی او کاریوی شوانتیه دکه عرضه خواهبی هات فرو عرضه خافرو در روشاوی دراوی نباشه جبر وضعی انها عفرینی حمیته دانه روشوان او کاری شوانیه دکه هنک دبیجن گنده وان دبی نکوکی نبرا وان و شوانا ده بو جبر کو شوان مستوطنین عرب العفرینه دبینن عفرین آوانه یعنی بردم کدره
و اي عفريني قد اخذكن يعني اي مواطن كردن رسن لسر اخوخو قد اخذكن مثلا تدبير بشنيت نشني بله وجبري ويجي شرطه عسكريه يك عنصر كي شرطه عسكريه قالك تعدل ويكري او قبا بقري بينجي حفظه يعني بري بدرجه خبر جوي هات قد كرن لإيرو ديرك عربي دا بيرك كلايب دستات كلايب وراد بيجن تشيركانية لبيرا تشيركانية نزديكي جندي مرات هي ترموي هرو دفاع المدني در خصبو قور دفاع المدني او دبيجن او سكتة قلبية طبيب الشرعي او دي سكتة قلبية هاتي تيوربي يعني بله طيب سؤال دبر داري شو سكتة قلبية هي يعني بعد التيور بو سكتة قلبية ليه خصتي يعني سكتة قلبية ليه خصتي الا تقاوى شو يصير بيري سكتة قلبية ليه خص اد ديجي ما مستقاوى دار خصتنا افضل زكي ويدا تنبي يعني هندري ويدا اب تنبي اظنم اي بي فتساندن اف زكي يعني كيف زكيوي در خصنا اف زكي ويدا تنبي يعني معناته اول درفا مربو او درفا مربو باشا كتي لداوي كتي افي يعني رح بياتي بكشاني كتي افي بله حيانها طبعا اما كأم يعني ام اعترافها ما بالطبابه الشرعيه وانتنه جبرك بري وي بينجو دك ساتم كشتن حمي الطبيب الشرعي ياك جيب برايمن الطبيب الشرعي قلت او ياك بالرب هو مري ياك صديق له سكته قلبيه مري او ياك سكته دماغيه مري او يعني الطبيب بله الشرعي ام عفريني باشا دبيجن دفا وانجيك وبال جوان يعني باشا ابن تشتيوان برز مصطفى داوين برسيار وكم امجا كري دسبيك مجود سي مجار المهنه مجارة فاجرج يعني تفي بن بيكرن اصلا كان خلق فدقر سرواري خوجي باشا بجمره بحث بك كا اف بروسات شاو بردام دك اما البات شاو فدقر سر وارين خوا بله ما وقت هيك وقت كمان ديما لقال عفريني هنا الروج بالروج فدقرن بله يعني يك نافشتنا فدقرن ام ناخذن يعني ام نافي وانا بالناف فيجن لسر فيسبوك يعني لسر راغاندني بله جبر قلت خطر لسر وان تشينا بي لبي داوي تديد و هرشكلي بجي جيش دستوا لشي في داوي قالك فدقرن بله لشي بري في چند روجا مالبات سيدن وقربون شي روج بروج للرجوج بدقرن للشراج بدقرن بالبريج بله بدقرن بالرغم من بيكونون روج بروج هنا قال لك لا ام سباس بهيفي سباش ترى سباش ببورة مالس دمما كورتا برز مصطفى نمشي خمية سر مصطفى شابا شيخو چالکوان جه لبنان تو مربو قال لك سباس جبو بشترياته